Dobrodošli na novi tutorial u kojem ćemo naučiti kako automatski generisati titlove koje možete koristiti u svojim klipovima za YouTube, TikTok i Instagram. U DaVinci Resolve postoji opcija da se generišu titlovi, ali trenutno srpski i hrvatski jezik nisu podržani, tako da ćemo morati koristiti besplatan skript koji je napravio Tom Moroni i u opisu imate link za njegov kanal. Da biste instalirali skriptu možete ići na GitHub link koji imate u opisu. Kada ste na GitHub stranici možete scrollovati ovdje gdje imate objašnjenje kako se instalira. Ako ste na Macu morat ćete manualno da instalirate Python, ako ga već nemate na kompjuteru, i OpenAI Whisper. I onda kopirate skript u ovaj folder na vašem kompjuteru. Za Windows jednostavno možete da kopirate ovu skriptu za PowerShell i otvorite PowerShell na vašem kompjuteru u administrator modu i pastujete skriptu i pritisnete Enter i sve što vam je potrebno bit će instalirano automatski. Ako ste na verziji 18 DaVinci Resolve, ovo bi trebalo da radi ok, ali ako ste već prešli na verziju 19, morat ćete da zamijenite Python file sa ovim u Fusion folderu na vašem kompjuteru. Link imate u opisu. Ako imate pitanje u vezi ovoga ili vam nešto ne radi kako treba, ostavite komentar. Kada ste instalirali skriptu, možete otvoriti video za koji želite da generišete titlove i prvo što treba da uradite je da setupujete text plus title, onako kako želite da vam subtitle bude. Ovdje možete da provučete text plus na timeline i da podesite sve parametre onako kako želite. Kada ste zadovoljni, prevući ćete ovaj text plus sa timelinea u media pool i izbrisati ga sa timelinea. Potrebno je da napravite in and out point na timelineu gdje želite da generišete titlove i to radite sa I i O. Sada idemo ovdje pod workspace, script i autosub. Poslije par sekundi otvorit će vam se ovaj prozor. Ovdje možete da izaberete na kojoj traci na timelineu će da budu titlovi, u ovom slučaju traka 2. Ovdje ćete da izaberete text plus, što je template za title. Ovdje možete da izaberete model i small će da bude dovoljno u većini slučajeva, ali ako vam je potrebno više tačnosti, onda možete izabrati medium, ali imajte na umu da će ovo da bude sporiji, ali opet zavisi od dužine videa. Ovdje možete da izaberete any language ili ako čak želite možete da prevedete na engleski. Ovdje pod format možete da izaberete da li želite sva velika ili sva mala slova. Kada ste spremni, možete kliknuti na Generate Subtitles. DaVinci će automatski da pređe u export mod i da eksportuje audio koji će Whisper AI koristiti da transkribuje i poslije par minuta, u zavisnosti od dužine videa, vratit će se u edit mod i generisati titlove sa onim presetom koji ste napravili sa text plus naslovom. Ako je potrebno, sada možete pojedinačno da popravite neke od ovih dijelova. Ako vam je potrebno, možete čak i da koristite SRT file tako što ćete da kliknete ovdje na Get Subtitle file. U budućnosti će Resolve vjerovatno da podržava naš jezik, ali za sad ovo će da vam uštedi dosta vremena. Ne zaboravite da lajkujete video i vidimo se u sljedećem videu.